Sedang enaknya bermain, tiba-tiba adik Javi sakit perut. Adik Javi pun menangis sakit perut. Kasihan adik Javi. Nah, si kakak langsung menggendong adik Javi bawa ke rumah sakit. Oh, kasihan ya adik Javi ya, jangan nangis adik Javi ya. Nah, sudah sampai di rumah sakit. Kakak menidurkan adik Javi dan memanggil ibu dokter. Sabar ya adik Javi ya. Nah, akhirnya ibu dokter pun datang memeriksa adik Javi. Oh, kata ibu dokter, adik sakit di mana? Coba buka matanya. Adik Javi bilang sakit perut ibu dokter. Oh ya udah. Kemudian si kakak mau menjemput adik Zafi karena telah diperiksa oleh bu dokter. Kakak menaiki kendaraan yang baru, yaitu mobil warna oranye. Sementara itu, abang adik Javi lagi di penjara. Sedih sekali. Abang Zafran ditangkap polisi. Kenapa ya Bang Zafran ditangkap polisi? Ternyata setelah diperiksa polisi, Bang Zafran tidak bersalah. Nah, karena Bang Zafran tidak bersalah, akhirnya Bang Zafran dilepaskan oleh polisi dan bisa bermain lagi bersama adik Zafi dan kakak Alisha. Tuh, kakak Alisha lagi bawa mobil. Di belakang ditumpangi sama adik Zafi. Aduh, jatuh kakak Alisanya. Dadah. Nah, kakak Alisa sudah berjalan membawa mobil, membawa adik Javi bermain-main. Dadah adik Javi. Hati-hati tuh ya, jangan sampai kepleset jatuh dan masuk rumah sakit lagi. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a